بطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم لن تعلموا أن تطغوا تصيبكم منهم معرة بغير علم فبها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. وبعثه مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Tekbirden sonra Fatiha-i Şerif okuyoruz. İkinci tekbirden sonra Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat-ı şerife getiriyoruz. Üçüncü tekbirden sonra bütün Müslümanlara ve özellikle Filistinli kardeşlerimize dua ediyoruz. Müslümanların bu Yahudilere karşı zafer kazananlar için Allah-u Teala'ya yalvarıyoruz. Allah onları muvaffak kılsın. Dördüncü tekbirden sonra da ufak bir dua ile namazımızı bitirip selam veriyoruz. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahümme salli ala seyyidina. Allahu Ekber. Allahümme gfir lehu varhamhu. Allahu Ekber.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أعن عساكر الموحدين. اللهم أعن عساكر الموحدين. اللهم أعن عساكر الموحدين. اللهم خرب ديار الكافرين كما يخربون ديار المسلمين. اللهم نكس أعلام الكافرين كما ينكسون أعلام المسلمين بجاه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. آمين والحمد لله رب العالمين. وإلى روح الشهداء الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. Allah birçok yerde bu arada Huneyn Savaşı'nda gerçekten size yardım etmiştir. O gün çokluğunuz size böbürlendirmiş fakat bunun size hiçbir yararı olmamıştır. O yeryüzü geniş olmasına rağmen size dar gelmiş, nihayet geriye çekilmiştiniz. Ya Rabbi, ayet-i kerimede söylediğin gibi bugün sayıca çokluğumuz bize hiçbir fayda sağlamadı. Siyonist zalimlerin saldırısından sonra yeryüzü bize bütün genişliğiyle dar geldi. Ey mutlak güç sahibi olan Rabbimiz, acizliğimizi bilip huzuruna geldik. Ya Rabbi, bizler Beyt-i Makdis'e ve mümin kullarına sahip çıkmada aciz kaldık. Ya Rabbi, sen Huneyn'de indirdiğin yardımını Gazze'deki kardeşlerimize de indir ya Rabbi. Ya Rabbi, onlara göremediğimiz askerlerini gönder ya Rabbi. Ya Zültikam olan Rabbimiz, vahşice katledilen kardeşlerimizin ve yaralanan kardeşlerimizin intikamını bu dünyada bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, sen Şafi isminin hürmetine yaralı kardeşlerimize tez elden sağlıklarına kavuştur ya Rabbi. Bütün kentlerinde sahip oldukları tüm nimetlerini yitirmiş mücahit kardeşlerimize fazl-ı kereminden nice nimetler, güzellikler bahşeyle ya Rabbi. Ya Rabbi, sen halkı Müslüman olan ülkelerin korkak, tembel ve aciz liderlerini gaflet uykusundan uyandır ya Rabbi. Kardeşlerimizin yardımına gönder ya Rabbi. Eğer gaflet uykusundan kurtulmayacaklarsa onlardan daha hayırlı önderler bizlere nasip eyle ya Rabbi. Amin ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma'as salavat.